हंदक लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा मई चाखिबा अदुदा लम हेक्टर तरारोम दा हौबा उ पांबी कया चाखरे पाउ संदोन पिजरी सत्किबा मार्च के तांग कुन तरुक के नुमिदांग वायरमदा लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा सखंगदबसिंगना मई थारमबदगी लम हेक्टर तरारोम दा हौबा उ पांबी कया चाखरे मई चाखरब मफमसिंगदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मियोइसिंगना हकथेंगना चतुना यंगसिंखरे असुगुम थौदोकसिंग असि मतुंगदा थोक्तननबा जॉइंट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी के लोइना थबक पाखतनबा होनरगनी हाइना रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सदर हिल्स सुखाम रतन कुमार ना ISTV न्यूज़ द फोंगदोरगली लमई थाबा हाइबसी आयन यादव थबक अमनी थेंगनरबदी अकनब चेराक फंगनी हाइब वफम थमलगली चाही असिदा लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा मंगारंग हन्ना लमई चाखिबगी थौदोक सिंगदी कनबंगमखी तांग कुनग तरुक तमई चाखिबा अदुददी मतम चाना कनबंगम हौखिदे लमई थारम बसिगी मरुइबा मरमसी रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया दा मियोय खरना लम खोपचंदुना खुन ताननब होनबगी थौसिल ओइगनि हाबगी थाजबलई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लम खोपचलिबसिंग हंदोखिननबा नोटिस थाखरबसु ngasi phawba khunda sinduna leiba yauri फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मेन पावर वाटपना ngasi phawba makoibu takthokpa ngamduna leiri रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लेरिबा म्यूसिंग होंगदोहननबा डिपार्टमेंट की माइकेदगी नोटिस पिखिबदुगी मायोक्ता लम खोपचलिबसिंगना कोर्ट केस ओइना थांगलगले रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की लम पिथोकपा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ngamde मिनिस्ट्रीना अयाबा पिगदबनी फिबमसिदा हौजिक डिपार्टमेंट असना चप चाबा थबक लौखटपा ngamdana leiri हाइना फोंदोरगली मसी मतम जाना अखोइना कलमदब तारगदी मसीदगी संदोखिदना कोई लमदेंग अदगी लांगोनगी अखोई कंपार्टमेंट नंबर 3 दा लेरिबा अखोई लांगोन निंगथौ असवाइबो लोइनमक समनबा याबगी पॉइंट अमनी ख्वाइदि वांगबा मतोनि चाइजे रिजर्व फॉरेस्ट हाइबसिदा अखोई मकेट पो पुरगा चतपा यादे अदुबु मसी एक्सीडेंटली मसी कनागुंबा खरना अंगांग सिंगना नत्रगा कनागुंबा खरना मसी संगगा अखोई थकप खुंदुअमबदगी मसी थोलक ओरमबसु याय लांगोन की ओइना फ्लाइंग स्काउट खरा अखोइना सेमगा थमग्रे ग्रुप ओइना अदना मोइना मतम जान हेक खंगबगा पाउ पिनरगा टेलीफोन पिनदना खोनदन तौरगा जस्ट खुदक अखोइना इनिशियल स्टेज मुथल होबन अयामबनी तुंगददी मई चाकबगी याबा चिंगदा मखे मरु मखतन हेन संदुकना चाकप याबगी थबक सिंगजे अखोइगी लैरिबा सराउंडिंग लैरिबा पीपल सिंगसिना मजी खंथबिरगा मई कैगुंबमा चुरुप थकपदु ओरसु नत्रगा कैगुंबमा मई आइगी हिंगोंदा मई थाबदु ओरसु मसी सेक्शनना अदुगा मसी समनगिगद्रा नत्रगा समनरोइद्रा हाइबसे यारिगैदि मई थादबना ख्वाइदगी हेना फै लुवांग संगम दलेबा लुवांग पोकपा क्रिकेट स्टेडियम असगी सेमजन साजन लोइदना लेरिबा सिंग अथुबा मतमदा मणिपुर सरकार मियेंग चंगपीबा मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन पामली हिरमसिंग मतंग दै खोगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोयाई निंगथौजम की रिपोर्ट अमा लुवांग संगम क्रिकेट स्टेडियम चाही असिगी जुलाई अमदी अगस्त थादा BCCI की सेक्रेटरी मिस्टर अनुराग ठाकुर अमदी क्यूरेटर आशीष भौमिक मणिपुर लाक्तुना मणिपुर की गायरबा लुवांग संगम की लुवांग पोपा क्रिकेट स्टेडियम दा यंगशलमलबा मतुंगदा अखनबा मियेंग अमगा लोइनाना इंटरनेशनल की थाकता क्रिकेट सानफम ओइनाबा अमदी मणिपुर की मसक नाइबा अफाबा क्रिकेट सानरुसिंग पुथोनबगी पांडमदा केजी 250 केजी 100 अमदी टोन अमगी रोलर मशीन अहुम मोइंग मशीन ग्राउंड ग्रास मोइंग मशीन अनि BCCI ना मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन दा पिरक्तुना लेरे अखोगी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की साइड तगी फुल मेंबरशिप फंगनब होनबदा मौना डिमांड अमा तौगी प्लस अखोगी क्रिकेट की स्टेडियम असी साखोनब होनबदा अखोना चंगिबा मागी दरकार होइबा इक्विपमेंट सिंग अखोना मौना अखोना पिबिरनबा हाइम मतमदा माना अदुगी स्टेप लखलप ओइना अखोगी BCCI की क्यूरेटर स्पेशलिस्ट क्यूरेटर ओरिबा आशीष भौमिक अना माना अगस्त की तानी पांदा अखोई मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन अखोगी लुवांग चमुंग क्रिकेट ग्राउंड थाबिरक्तुना अखोई यिंगचम हौग्रे हर मतुंगदा माना मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की अवाप इक्विपमेंट सिंग अखोइगा मुगे तानरा मतुंगदा हाबिदि अखोइना डिमांड अखोइगी नोंग याम ताबा मरमना इसिंग चुपथोनबा अखोइगी मैचिन शॉप मरोइना ग्रास शॉपर देगी अखोइगी लोडर वालिबा मयाम से डिमांड तौ अखोइना पोट तौगी हारे पोट डिमांड तौगी पोट खुदिमक अखोइ हजिक अखोइ पुन्ना पोट तरेत हजिक बिसाइन थाबिक्तुन लेरि अदुबो ख्वाइदगी लुरिबदी स्टेडियम असी चाही खरगी ममांगदगी मणिपुर सरकार न मरी लेनबा सोसाइटी अमदा
semgat sagatpa haurumnaga loisandaba asina national gi thakta pangthokadaba tournament kaya association asina pangthokpa ngamdana leiri stadium asi mapu pandabaga chap manare babok sing phamnaba chawkri ate akai yaure dressing room da amot akai pashinba bathroom latrine toilet loisandaba mayam asina stadium asigi masak machu thondre award apasing asigi matangda association asigi general secretary Pierre Nandana hai stadium sablo chinde base akhoi MCA da yamna achawa awam pi maramdi akhoi cricket ama tawu matamda akhoina host oiba matamda akhoi dressing room se BCCI gi matung ina yamna naangadabani magi toilet attachment tawba magi phajana phamum leiba khopa ogedamni aduda stadium je sablo chendabnina akhoi toilet se sindaba yadana leire adai ka singju loi motran leire adai stadium mathakta leiriba chauki sing tektuna mapu bandanu leire adubu akhoi MC ki site gi ngamjaba akhoi office staff amani haptoga hapaga maramakta akhoi yengchamba singdokpa yaba makhei tawri adubu official site gi habidi masi MDS na masi construction work tawbani moideju appeal tawjari MDS na yam thuna masi lotion biduna akhoi Manipur cricket association sinabiduna masi akhoi host tawda achaw matem pambinaba amadi Manipur government hygienic body honorable CM the Manipur se sports manging thaba lamama oibnina tang miyeng changchan biduna akhogi Manipur cricket se chakhopada akhogi achaw mateng pambi na appeal tawjare association asina Manipur dagi afaba cricket sanarusing puthongna ba tournament kaya pangthoklabasu sanafam matik chadrabadi kanaba phangloi athuba matamda Manipur sarkar amadi mari lainaba singna asanwa miyeng amagi makhada pungning singchin biduna loisandana lairiba amadi waliba infrastructure sing semjellabadi soidana BCCI na Manipur gi cricket masana de miyeng thamlibasi mai pakani Kurai lamlong amadi lamlai maikai da tingba ISTV network ki optical fiber wire ngarang dingku road tamioi khana kathalam badagi ngarang ayuk pung 13 dagi kurai lamlong amadi lamlai gi maikai da numidang power network asigi program sing yenghan bangam kidre masigi damak waru bidana ba maikai adom gi service provider sing na miyam da khangalakli hos paw gi marak thana break am to lominasi Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sijunabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga laing babudi nadringai da saksal hobana hena fai Mountains Coaching Center, Chingmerong for class 7 to 10 Bosel. Admission open for subject Maths, Science, Social Science and English. Counseling and interactions with different selected well-known leaders on every Saturday after the coaching test. Special features: 20% fees discount for students securing 80% and above in the previous exam. Fee structure Rs 8,000. Please contact 96123638858. Combined tutorials for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4 April 2016. 2 months Sainik, Navodaya and Outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. Then service separate hostel available for both boys and girls. For details, please contact Combined Tutorials Office, Sagoldam Moiran Merkmachin Bus Parking Imphal. Jolib 100% natural syrup amasung capsule
yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta jolip capsule chabiu amukana taram nokchari Sri Sri Gauranga Mahaprabhugi Samangaga Kuntraga Mathoi Suba Mapo Kumona Mati Holy Thorum West Bengal gi Nodia District Level Navadip ki Sri Sri Anaprabhugi Mandirda Hauki Batang Taraga Nipandagi Kungamari Pava Pangtokre Raja Sri Bhagachandra Memorial Trust na Sidra Pangtoki Batoromaduda Manipur Lakpa Mio Lishing Kayana Saruyaki Tuan Tuan Mudupsina Wari Liba Niteras Basantaras Divaras Amadi Gaura Lila Sing Pangtoki Yausang Hobuni Metamiam Sarup Yaduna Yausang Mai Tabgi Thorum Amadi Tabal Chomagi Thorum Su Pangtoki Holy Pala Oina Brahmapur Holy Del Yauna Holy Kamu Tarakama Pana Holy Thorum Pangtoki Raja Sri Bhagachandra Memorial Trust Kita Kelamam Irabo Pondorapada Matamama Yausang Mai Tabamatam the Mai Tariba Adugi Manung the Yaw Hapto Tamnarami Masina Lebaki Chahonga Hongi Hana Tazanarami Goranga Mahaprabhu Polopati Zibing Sato Pate Haiduna Yausangi Sangmanunda Vishnu Lengsilaga Miam Puja Lur Bamatung Mai Tabi Zanabiasi Lakibini Haki Gauranga Mahaprabhu Pokringai Sahi Sama Chaniki Mamanda Yaugi Sangama Sari Sangama Saraga Mapam Maduda Yauji Pulle Hairaga Yauji Maitha Chanami Madu Yausanga Haiduna Wari Nerika Yara Tenaji Yaugi Sang Saragi Yausang Maithani Masea Maduna Sahibi Manu de Lagadoba Lauro Apapa Mangon Adigi Nong Chingi Pibam Adigi Mahi Marum Chumba Pina Haiduna Achuna Tajan Nabagi Matungina Yausang Maitha Chanari Agogi Baraki Nongpo Amadi Awang the Lady Maruena Nobody Dam Jagannath Puri UP na Chima Mapangkayada Asigum Kumai Asea Chanadulai Yawu Manunda Sang Manu Tamaga Maita Haduna Very Gorda Haduna Kawi Achuna Laiba Sea Gauranga Mahaprabhuna Abata Torko Matam Dagidi Yauze Jiba Hinsa Tobayaroi Jiba Hinsaki Mota Hane Miba Sanga Sea Sidi Adum Sarachi Aduga Ningsing Boina Sarachi Aduga Matanga Vishnu Saligram Jilinchal Hairaga Artina Singmakale Hairaga Maduda Saligram Jiloktoka Lengto Matunda Sang Maitaba Chanasi Iduna Achum Sang Maitaba Chanaki Uslapatmuru Bapawamukana Pizari Handak Langol Reserve Forest Area da Mai Chakiba Aduda Lam Hector Tararom the Hauba U Pambi Kaya Chakre Omiyang Tabiri Singh Amakana Kurumzari